Then sikhulume nge-ZCC last time aba-YouTuber se-ZCC. Then wafona omunye umama wathi brother dala ngikufuna lalela. Athi ngizwe ukhuluma nge-ZCC. Athi ngiphuma lapho nomama wami akasekho emhlabeni bebasonta lapho. So makakhuluma ke usister ngithi ukuphi athi I am in a free state. Free state. So makakhuluma lo mama athi brother all right athi lapha eZCC kudala le bekasonta lapha nomama wakhe kudala athi bekunencwadi ibhalwe ingoma lesi ingoma difila hymns athi ibhalwe difila tsa Sion kodwa eyalapho eZCC ibanazo uyangitshela athi one day bekunomntwana ajwayele ukudlala uma baqula ashayela yabo athi umama wakhe bekamkhuza ukuthi angadlali angayenzi kanjalo athe ekugcineni yadabuka ngapha ngasemuva incwadi le ibhuku le so kwaphuma isithombe kodwa engathi siyenzwe ngesikere just like wabona uma ushuta umuntu then umuka ngesikere ushuta ukhipha nje umuntu ukhipha ishape kuphela so usister uthi ngasemuva kule ncwadi difela tsa Sion wavela imermaid difela tsa Sion ZCC wavela isithombe esishapiwe kahle mermaid iphuma ngapha ngasemuva mermaid then athi bamangala ukuthi kuphuma imermaid kanjani manje ngoba le into le iholi phethe ingoma zase Sion so why kuvela le nto le it is because this one iphuma eZCC so ama secret akho uthi brother ithombe lezi zase ZCC ezinkulu athi ngasemuva vula batshela ukuthi bavule ithombe lezi bazivule ngasemuva babheke athi bazobona ama secret amaningi so ungitshela ama secret abawabonile bona kudala umama wakhe bagcina sebaphumile kule thombe lezi athi ezinye zibhaliwe 666 ezinye zibhaliwe what kodwa ifihlakele uma bazivula ngasemuva ithombe lezi athi brother uqinisile lapha eZCC kunala abantu bakhona babekwa lapho babahlaba ngezinto bazazi ngamagama wabo bahlaba abantu inyawo kuphume igazi babahlaba la baphume igazi lelo bathi babeka inyawo phansi igazi kunala liphumela khona lihamba ngama pipe kunala liyakhona cabanga wabona that's sithi uJesu akekho lapho uthi lapho abantu bayaya voluntary bayophana ngegazi lapho so bafika lapho babahlabe ngalento lezi zakhona babeka inyawo igazi liyachithekela lapho kancane lingene ngama pipe then liyaphansi athi asiyazi ukuthi liyakuphi igazi labantu wabo liphuzwa yini athi liphuzwa ama-mermaid walapha ama-secret walapha so ngitshelwa ulo mama ke athi brother kunenye futhi indawo lapho bathi it's a pool uyangithi athi bayibiza pool ngithi kwenziwa lapho athi ke nalapho debacaciseka khona athi abantu basawa ngenduku la bakukhipha amaduku bakushaya ngenduku lezi akhona balokhu bakhuluma indayelo zalapha bakushaya ngenduku bakusaya kakhulu bathi bayenzela ukuthi ningathakathi simple abantu nizimele angithi wabo so uyangitshela sabaqinisa ngangitshela brother izinto ezenzakala lapha uJesu akekho siphumile all right so wathi abantu abaningi baseZCC they know the secret since basonta eZCC abazana abantu abaningi ama-Sion amaningi ebusuku mabalele ngendlini zabo kunento ehamba yaphesa phansi kanjani yashikulika ihamba ngesizwe phansi athi amazayini amaningi ama-Sion amaningi they know that and bayatshela ukuthi uma ulayele ebusuku uzwa isound yento ehamba ngasendlini thula uthi du ke mungakereke umnikazi wena bandla akusuJesu lo uJesu akaphishi uJesu akusinyoka akaphishi phansi so uyasho athi amazayini ama-Sion amaningi they know about that sound kodwa batsheliwe ukuthi uma kunento ehamba ngasendlini ilokuthi njengenyoka nina lalani ubaba umnikazi webandla ke mungakereke
akusujesu lo angithi ke monga kereke that means sekaphendukile manje isele monga hawo he owns you because ufake ibhethi yakhe wayibeka la so now he owns you that's why ungena endlini zabantu bonke abanebhethi yakhe so he owns you ke monga kereke so ngitshela ukuthi siphumile lapho brother akuna Jesu lapho right so ke la ubufakazi babazalwane abaphuma nami ngibhala ubufakazi obuningi babantu abakhuluma nami so sifuna ukuzofakazela abantu abasilalelayo ukuthi izinto esikhuluma ngazo la they are real kunabantu uNkulunkulu ababonisayo ukuthi lezi zinto engisikhulumayo la it is real so I brought the confirmation ngilethe testimony yabanye abazalwane abangifonelayo so ngiyabhala ngizofakazela nini ekhaya so that you understand niphume kulamabandla niphume kulezi zinto sifuna ukuthi abantu baye ezulwini live a holy life for the Lord is holy so ke uNkulunkulu ukhuluma noEnigma ungaphakathi uEnigma uye akhulumayo indaba zasezulwini and uye azizwa so uJesu athi these men are my enemies. These men are my enemies. They sacrificed a lot. Babulala abantu abaningi. These men are my enemies. Makaqeda athi khuluma ungastop ungabasabi lapha. That's why ngiyakhuluma and abantu bayangizwa but abaphumi eZCC. But I like because only few bayaphuma. Bangifonela abaphumayo. Whether it's a 4 or 17 or 7, those few are chosen. That's why they will come out. Ngoba banendlebe yomoya ezwayo ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Then ke uJesu athi ivoice yakhe ithi these men are my enemies. They sacrificed a lot. So ke uyasho ke athi ngizobashaya the very same way ngishaya ubaba wabo ngakho. Angithi laba banobaba aqale ibandla leli. So kuthi uzobashaya the very same way ashaye ubaba wabo so angiyazi ukuthi ushaye ubaba wabo kanjani wayebo so uthi ke uzobashaya nabo kusho ukuthi ngalendlela ashaya ngayo ubaba wabo uzobashaya nabo kanjani so ukuthi uzobashaya lapha emhlabeni uyobashaya ngale la bamukisa khona ngasemgodini but uthi uzobashaya the very same way ashaye ubaba wabo siyazwana ke